پرسا کوچبری و پنابری پرسکه گرمه لگلک ولاتان نتنل ولاتین اوروپی و جرم بحثا ژاپن بکن کو راپورتکه روزنامه گاردیان یا بریتانی هاتیه بلاف کرن هفدیتن لگل چند پناخوازن کرد کریه کل ژاپن دیجین او دبیجن راستی نجات پرستیه تین جیانوان طالبویه گلکی بزحمتی جیانا خودر باز دکن دمکه دجی کمافه پنابریه کم بوانته داینج آلیه حکومت ژاپن و ایجا زیادتر لسر روشا کردین ما لژاپن راوستن میوانکی من هیج طوکیو کوبریز واکاس چولاک سکرتری گشتی کمالیه چاندا کردی لژاپن همان دمیده ماموسته زمان کردیه لزانینگاه لکولین بیانیا طوکیو ماموسته واکاس روش باش سپاسون میوانی رو داوینه هم بخیر هاتنه بیانی باشه ورا گلک سپاس گلک سپاس روشا کردین ما لژاپن چاوایه یعنی الگوری وی روزنامه کسین کوجرا آخوی ندبیجن راستی نجات پرستیه که گلکی زیدته روش نها چاوایه بله یعنی او روش نها بردوام دکه و 2 سال نجات پرستی به تایبتی لسر تورا مدیا یا جیواکی دست بکر و 2 سال بره حکومت ژاپنیا بریار دا کو قانونا پنابرتی و کوچبارتی بگوهاره و بردوام به قانون که نو بکن حتی نها تو حتی وی تو نبو یعنی کسی که دوست 4 جارا 5 جارا 10 جارا 20 جارا شی سر پنابرتی بدلی پشتی اف قانونا نو اف بو 3 جارا کسی دکاری لسر پنابرتی بده و به زوری برای تو نبود تو قانون تو نبود کسی که به زوری دما پنابرتی وی سر دادن پنابرتی دوام دیگه کو بشین نوالاتی خوا یعنی دیپورتیشن بکن اف قانون تو نبود و حکومت ژاپنیایی اف قانون جی آنی و جبو کو وی قانون خوا وری بابن کرد به تایبتی هم بیشن به پلانکا به اوکا بنیادکا بزانایی کرد تایبتی کرن هدفا في قانوني يعني جبرت كرد بالتايبتي كرن ارمانجا خو سدما جوهرتنا فانيا سايانو نجات پرستيا لدجي كردان دواندو سالين داويه ده سدم چنا يعني از بيجم 2 سدم هنا يك د ناف اف کسینگ بیانیه که لسر پنابرتیه دیتن یکو işkence دیتنه یک zulüm zordari دیتنه لگور قانون یکتیا نتوی کرد به کاتگوری پنابرتیه دابون و حتی نهاجی کرد قبول نکربون ژاپنیا یک دوا 30 سالا دا کردکی تنه جبا کرد قبول کرن وکی پنابر و پشتی چند محکمه و افشتانه به عالیه که فرمی حاضر قبول کرن اما یک یا 2 چما ام دبیجن کرد لژاپنیایی عالیه پنابرتی دا هر دم ده پیشتانه دماکو آخافته نکتشتک حتی سر کردان لسر پنابرتی لژاپنیایی تایبتی کرد دینه اکران تلویزیون و مدیا و هر جهان و کرد به گشتی به شبیه که گشتی لژاپنیا کمن یعنی 2002 حتی 2500 کرد هنه و بشک جوان پنابرن بشن دیزی که 2005 و سر لپنابرتی دانه و يعني لتف ژاپن 2000 كرد هنكو دا خوازا ما في پنابریه دکن بله بله يعني كمي 2000 هم بيجن كمي 2000 يعني ما مستبكاس بهمبركرن لقل يعني خلق جنتوين دنكو دا خوازا ما في پنابریه دکن لجابوني كرد كي جان ريزيدته يعني هري زيدنا نه کرد لجهه از بیجم ششی دانه يعني نوكي كرتين ناساندن يعني يعني وكي جالية تركيا çünkü pasporte يبتر خلق باكورن جي تركيا نه وساتين ناساندن نواندا gelek Türkçe hene
سەر لە پەنەبەرتیە داینە وێ کاتێگۆریە دەنیا بەس وەکی ئەم دەزانن زێدەترین کوردن ji بۆ wê rêza şeşa dana ku yani em lawê da berdewam kin çima bûne hedef ya herî mezin keme yani hejmara Kurda gelek keme nav eger li gor kesê dînên biyanî yani milyonek Çînî heye 700,000 Vietnamî heye 500,000 zêdetir Korî heye û Indonezî, Nepalî û Bangladeşî û welatê her dîn gelek hene li wan welatan lê di nav wan da tenê 2000 Kurd û tiştê nîv jî Kurda devleta xwe nîne yani nûnereyetekî Kurdan nîne aliyê res em bêjin wekî konsolxane wekî seferatxane ku Kurda biparêze û avê wan bike ya Tirkî heye Tirkî jî dijî Kurdên vê derê ew karên xwe berdewam dike ji bo wê Kurd bûne hedefekî taybet ji vê hejmara ku te behes kirî yanî derdora te got ji 2000 zêdetir Kurd li Japon dijîn çend ji wan mafê penaberiyê wergirtine heta niha yek mixabin yek kesî wergirt yek kes belê û yê din rewşa wan di aliyê qanûnî yasayî de çi ye yedin hinekan yani ne wekî penaber lê em bêjin îqameka heqekî taybetî wergirtin yani aliyê însanî da yani bi İngilîzî bêje humanitarian case li vî alî da em bêjin 200 kesî zêdetir heta niha heq wergirt yani îqame wergirt çünkü ev jî hikûmetê Japonyek û pêwendiyê xwe li gel Tirkiye û aliyê aborî da dîrokî da gelek başin û naxwaze xwe bixe nav ew pirsgirêka Kurd û Tirkan ji ber wê heta niha tenê û ew qes em bêjin tesîr li ser Japonya hate kirin rexne hate kirin ku çima qebul nake yani ji bo ku ew jî nîşan bide tenê Kurdekî tenê ji Bakur hate qebul kirin te got 200 kes yani îqama ya rewşa mirovahi ya taybet wergirtine yê mayî rewşa wan çawa ye matirsiya dîportkirin dersînorkirinê li ser wan heye belê yani heta niha jî gelek kes jî dîport kirin yani bi neheqî li gor qanûnên neteweyî nav neteweyî û ewana neheqî hatine dîport kirin malbat zarok hinekan tenê em bêjin bavê malbatê û yan dayîk û bav tenê dîport kirin zarok li Japonyayê hiştin yan hinek zarok dîport kirin tenê bav û dayîk li vê derê hiştin ku yani bandora xwe li ser malbatê bikin bi zorahî ew jî herine vegerine welatê xwe amarek li ber destê te heye çend kes hatine çend Kurd hatine dîport kirin heta niha yani ewekî ew tune yani di destme da statîstikekî ew tune lê wekî ku devletê hikûmeta Japonyayê ewa îlan kirine heta niha 246 kesê hewalatiyê Tirkiye yani navada Kurd jî hene Tirk jî hene hatine dîport kirin başe ev rewşa ku derketiye yasayên ku heye çawa bandor li ser jiyana wekî ew bi taybetî ya zarokê we yani mafê wan heye ku biçin xwendinê bixwînin divê rewşa ku rewşa wan yasayî neyek aliye belê heta niha em bêjin aliyê xwendinê da yani xwendina heta amedekariyê heta lîseyê em bêjin pirsgirêkî gelek mezin tune yani her kes dikarî her zarok dikarî biçe xwendinê lê piştî ku amedekarî xelas kirin û dema ku dixwazin biçine zanîngehê li wê derê de pirsgirêk derdikevin li Japonyayê pirtûkek rojnama wan îrfan Aftan jî li ser vê lêkolîneka baş nivîsand bi pirtûka navê Karî-Homen yani bi kefalet mirovan serbest berdidin eger mirovek di wê statûyê da bibe
نکاری بشغل حقی شغل کارکردنی تونه حقی ام بیشن که بچه نخوشخانه و اوی گره که وان سدی سد بدوان و حقی که بچه جهه که ل رودینی بچه جهه که دین گره ایزنک الحکومتی ورگره بچه یعنی دوی روشی دا وکی حبسخانه که وکیری دا مروف جیانا خو بردوام دیکن دما کو دخوازم بچین نزانینگه هیچ برکو او ستاتیا خو او خودتون نبین گلک پسکیرک درد کرد لفه داره نوعاتی ژاپن هیا لحولره الهرم کردستانه هون وقت کردن کل ژاپن دمینن راستی وان پرزگریکان جیتن و حول ندای خو بگینن حکومت هرم کردستانه هون داخوازی خو پیشکشی وان بکن بله از بخواجی گلک جاران خاتم دماغو کنسولخانشی خاطر وکرن یعنی کنسولین برنجی از گلکان ناستکن ایلی لگور قانون نوال نده دست وزارت دربای ژاپنیایی داید وزارت دادی لسروان کاران اشتکل مخوگهن دیوانه لسروین مجاران جمع ام آخافتنه هنک خلکی می باشور لی چند کس ویدر زاروکین وان ویدر دخوینن مالباتین وان هنه و او دجات یا نجات پرستی او جی لدجی وان تکرن ما هنک لسروین نقاش کردیه و آلیه که دینجی حکومت ژاپنیا برای جایکا گلک پروژین مزن لحوله نها چه دیگه وکی هاوکاری البته جبو پیش روزه عالی روزه و به عالی باکوچی به حکومت ژاپنی فیالی دا آریکار تبی به لی اف روشن میروایی بلکی تاثیر لسر وان علاقاین ما پیوندین مجید بکه و خلقی می کردین می که ژاپنی دیجین پترین کردین باکورن جبروی سفرتا ژاپنیا الى انقره پارلمانترین ماین دم پارتی یه باکور لگلوان رونیشتن سردانی ژاپنیا یجکرین لسروان مثلا آخافتن هندک پارلمانترین ژاپنیا سردانی باکور جکرین سر روشاوه از ویجم نها او نقاشتی بردوام بکه و وی هفته چهار مهی سروک وزیر دی بیتا گوهارتن حکومت نو دی آوا ببه سروک وزیر اکی نو دی بی بجارتن لدیسا نقاش لسر خلقین بیانی تیتا کرن و کمی ام بیجن جمارا خلق بیانی لژاپنیایی اگر لگور اوروپا لگور ولات دین گله کم یعنی 124 میلیون هجمارا نشتاجين ژاپنیایی نه خلق ژاپنیایی جنا وان 2 میلیون 3 میلیون 800 هزار کس بیانیه و واجی نه پنابره و نه یعنی وقتی کارکر وقتی کوچبر فاتنه لبیدره دوش چقولن کاری خواهی بده باشه ما مستوى کاستبخواه سکرتیر گشتی کمالی چاندا کردیه و ما مسته زمان کردی جی لزانینگه لطوکیویه لو ما دخوازم سرپرسین چاندی جی اشته بکم بتایبتی پیوندین چاندی دنا برا چاندا کردی و ژاپنی ده و کاربوویه که کریه روش چاوه ینها نها او کارین ما براستی لور بروی نجات پرستی یا تیجی بیانیا نه به تایبتی کردن لی کرد وکی ما گوته کرنه هدف او بردوامه لی آلیه که دینجی دا کارین ما این چانده یک کلتور جی یک اکادمی جی بردوام دیگه یعنی ما اوان رواستانده نه او کارین ما بردوام دیگه هفته یا بوری پیشنگه ها که ونیان لسر جیانا کردان لژاپنیایی او لولاتین کردی هبو پیشنگه هفته که بردوام کرد و هر سالانه کنسرین ما دوام دیکن از بیجم سردار جانان بو هفته که نحال وی دریه هفشی رودا بیجی بو بیوان سر به مجاری آخفت باوا بردوامه و کنسرتین میده او ببه و هنه کنفرانسین اکادمیک هنه
ایسال ما 3 جارا او کنفرانس شکرن سمینار او تشتانه هر بردوام من و لسر ام بیجن وجه ژاپنی ورگرندن وجه ژاپنی با کردی یا کردی با ژاپنی او کارین مجی بردوام من بونه هم پرتوکا که ژاپن فری زیاده تر فری کردی ببین ام دنویسینن دیا از سیوی دارم دناب وی سالی دا دی خلاص ببو و بیت چاپ کرد. آها پرتوکا فکرن از زمان کردی جبو ژاپنیان. بله بله. باشه. ما برای دو سه آماده کردن هوا یکانویا. یکانویی هم آماده. لزانینگه تو ماموسته زمان کردی گله خواندکار هنه خواندکارین کرد لزانینگه ها توکیوی هنه. این سال نزدیکی بله این سال یعنی دو پولین ما هنه یک جبو گله نخواندکارین یک جبو خواندکاران هنه هر دو کورسین ما هر دو درسین ماجی بردوام دکن این سال 28 کس 29 کس بود از پیشم قیدا خوا کردم با درس زمانی کردی و اوجی توایی ساله بردوام دکن ژاپنی گله کنه کد خوازن فری زمان کردی ببن؟ والله هر سال زیاده دبن یعنی وکی همشه دبینن از سیوی دارم افقاباتی مجیه بردوام بکن هر سال زیاده دبن جارنا لسر مدیای در دکن یک استرانه دبیجن یک ورگره دکن یک لسر لوچهیان روشنمگریه دخبتن گلک ژاپن زیاده دبن از بیجن بیالی دا ایدی هندک ژاپن هنه کارن ایدی درس زمان کردیشی بده. آها یعنی که هشتیاوی آسته. بله. باشه. از گلکی سپاسیاتت که ما مستوکاس چولاک و سکرتری گشتی کمالیات چاندا کرد لژاپن ژ توکیو تو میوان روداوی بوی تو گلکی بخیر هاتی.